Kahinyo trap National Youth Front Raliang Circle kalapan pau ya kajing sengau benyau halor kajing syak pen kelai ke kerteng jong kasenong sapai kabahap po West Janja Hills District kabahap ruah po ka ilaka Raliang syaka garampani kepala dep man penun kam mantho agi signboard jong ka office kam sarkar bat kiwe habaya kran bikilat pathai kubor ubak don bok khar presiden ka HNYF Raliang Circle ulai thu baka senga kakat pratrik naitung arjal khatlai keladapan ai dakas dorkhas syau deputy commissioner ko West Janja Hills ba PS Dekar badru syau CM ka JCDC ba Rumbai badru kilapan kan mau biang ka khandai trik no pra arjal khat sa Henry hadu minta ka sarkar kam shimlale AA watla nakaliang ka JCDC keladapan pha syakatnat general administration mentau senem ta nakaliang jungi nyalai penduk pro di officer jongga diamat jong deputy commissioner office jong superintendent of police pat kwe kiba don hapo sapai tanakaliang DC jongga Janja Hills West Janja Hills Arun Kumar ula kan sai ne buong ba kanok dang hapo ka district jongga Janja Hills repet buong kebudi ban hari kuntin sapai ka gorong pani